Mfite ibere rikomeye. Ifata ujye kwiri. Ya barakwereka mani hii film company nako My Way Film Company Limited. Production My Way Film Company Limited. Presentation Legend of the Wolf. Niyo tujye gutangira. Jeremy Changri, Ricky Wongo, Pangaramu Ramu, Billy Liu, Wongo Kafai, Director, Kenti Chani, Nelson Chenge, Tommy Y, Music Composer, Kabu Chini, Donnie Yen, Billy Liu, Donnie Yen, Billy Liu, Vincent Tamu, Donnie Yen, Kameni Ri, Benny Ram, Dayo Wongo, abo bose nabaduteguriye neza cyane. Edman Lenge ndetse na Bonnie Lai, Donnie Wen yabaye director akaba na executive producer. Ibintu bibiri cyane mwe yafashanje byose. Dutangira dute? Dutangira umugoroba umwe. Umugoroba ubwo ari umuntu ufite icyo bita flashback. Nambara zari zikomeje kujya mbere. Nambara zari ziriho. Nambara nyabaki. Kobwa ari acakivori mu mazabira hagati y'abagabo. Kumbuka bigabo byakamufasha. Bya bigabo byitwa byambaraga babyishaka guhemuka. Ugariraga. Kobwa muto. Bigabo biramusatira byambaraga nika flashback gusubiza inyuma gatoyi n'imipanga. Beach. Bigabo. Nyama. Cyari kijya kumugira rwatabaye maze kitaragira wa mukobwa ngo barabigize. Somebody there. Gabo yaraje tabaraga kobwa katagura abagabo panga kuyindi. Oh. Umupanga kuyindi. Panga. Kumipanga. Kumi. Ibi hora kudupanga. Oh. Fight. Number away. That's it today. Fire. Namuba ibarimo masasu nayajem. Musara rumene nabi bigabara mupimye. Ko bakamupimye barimo gutabara gakobwa. Patroli. Gamba. Byabaye mu rukerera we. Urukerera we. Kurikiranye wa mugabo asanga yacitse. Cyasigaye rwa ruhorohoro. Ruhorohoro yari afite the new big boss. Niyo dutangiye. Cyangwa Legend of the Wolf. Uko abishaka niko abivuga. The new big boss. Abakinnyi Donnie Yen w'imena na Billy Liu akarimo cyane. Kwere ko iminsi n'amasaha byagiye biricuma muri rwa rukere umusore amaze gucika. Ibyacu bitinda turimo turareba. Kumbe hakuno wari ukomeje kwiga kuri mudasobwa. Computer. Bafite laptop yakomeje kwikanda hano. Hari ibintu akomeza kugenda areba aho yabireba maze umusore afite ibintu bimabaza mu buzima. Nibiki? Uko umusore yagakomeje kwandikira kuri laptop hari umuntu yandikira hakuno. Send message. Ashira kuri Wolof. Wolof numwicanye kabore bari bazi. Umuntu wese ushaka kujya ngo ushaka umuguzi w'umuntu uzamwicira umuntu nta kindi yakoraga gahamagara Wolof. Ariko yamutabara. Umusore yakuno yarafite imbabaza byinshi cyane. Ka telefone. Yeah. Yego. Yeah. Uracyamushaka ndafite cyane. Right. Hari kibazo nafite nkubwiye ndafite nta kibazo. I'll call you later. Goodbye. Umva uze kumamagara mu nyuma urabeho.
akira aho ngaho wandikikaga ngo afite umuntu agishaka, arafite umuntu arimo gushakisha kuri mudasobwa. Ben, How is this? binikira Ben arimo arashakisha ubufasha ashaka nubwo kugira ngo abantu barebe ko bamufasha kugira ngo agire uwahemukira. yoherejwe ubutumwa kuri mudasobwa nanone muri Bernet, baramwemerera ibyifuzo cye. Worofu yemeye ko agenda bagahura, ibyo byandikwa mu Gishinwa, n'amasana yarandikwa bagomba guhuriraho y'ijoro. Musore nta kindi yagombaga gukora, uwo muntu yishakira n'umwe gusa, hari byinshi agomba kumubaza. Basi igisubizo kiraje, cyanye nyirukansiye yerekera ko yahamagaraga. Central? No kujya muri Zangahwani, ni quartier yitwa Zangahwani. Justice for all. The court. The council. Musare iby'urukiko byari byanze, yajyanye umuntu mu nkiko biranga, arangije abonye byanze umuntu ye wamwemukiye byanze, nta kindi yashakaga, ashaka umuntu witwa Wolf, umunyabigwi witwa Wolf, hari icyo ashaka kugira ngo amufashemo. Aciyeho bamuteje akanuza kamata, kanagatangaza gaturitse asubiraho inyuma, kumva abo yandikiraga bari hano baramutegereje. Bite musore muto nirizembe. Good to see you. I've been waiting for you. What kept you? Musore ni wowe, ni byiza kukubona, nari ngutegereje rwose akanya gashize ari karekare, nari ngutegereje kugira tugire icyo tugeraho. Aka, Do you have any idea why I wanted to see you? waba ufite intekerezo z'impamvu naba nifuje kubona nanjye? I'm in a good mood. Meze neza musore muto, I'm in good mood. Kuba meze neza nta kibazo mfite kuri dunia Mungu, ngiye kugufasha rwose mwana mutoya, umuntu ushaka uramuhemukira. He said he was seriously injured. He needed to hide up. Or maybe he was just tired of business. Who can tell? So many stories. Which one is true? Yeah, but all these stories are just rumors, let's face it. Numvisha amakuru menshi aberekeyeho, nashatse kugira ngo mbe namenye ukuri n'ukuwi. Rimwe na rimwe amakuru menshi akunda kuba ari amagambo gusa, just rumors. Gusa witonde turi kumwe. Holidays, don't you know that? Urabizi neza ko ushaka ari mu karuhuko, siko bimeze? Ndetse cyane. Bakira ku telefone. Hello? Yeah, hold on. Yanga gatoya ngo iyo turi kumwe. Hari igikobwa cyari gihamagaye. I said I'd call you later. I can't talk right now. Nakubwiye ko nkwamagara mu nyuma sinona. I'll call you when I can, okay? Goodbye now. Tubonane mu nyuma please. Mbabarira kunesha n'umutwe. Ndi muri business, kandi business ni business. Yaba ari umukobwa ukunda undi cyane. What I mean, huh? It was just a line. You know, there's one thing that I really hate, and that's mobile phones. They really get on my nerves. Pain in the ass. Nta kintu cya mbere ginanga mu buzima cyane cyane nk'ikintu cyitwa pain in the ass. Akababaro umuntu akabarasa nk'ubabara agatafari kubera abantu tuba turi kumwe nabo batubabaza gusa. Nirizembere rigenda riganira n'umusore. Ndakumva cyane. You'll soon find out. Usa nawe umeze neza. Muzehe yagiye amuyoboye. Berekera ku nyubako. Inyubako irasa naho ari itongo nta muntu ubamo. Gusa uyu musore yari byaje ashaka. Me, Uncle, why? I've been working for the old man for years. Remember, I'm only looking for him, nobody else. Umusaza ari hano, nanjye nta kintu nshaka, niwe nshaka gusa nta wundi. Hey, we're nearly there. I also came looking for him, nobody else. Nta kintu ugomba gukora rero utuze gusa ubundi uraza kumubona umubwira icyo ushaka kugira ngo agufashe, aragufasha agenda bizi. Siwe wa mbere sinuri n'uwa kabiri. Uzi ko buriya abantu baturuka n'ikantarange bakaza kubera ko umusaza ariwe kamara. Umusaza niwe kamara, abantu baturuka ikantarange bakaza kuko bazi ko baje kuri kamara. Ntago bajya mbarara cyangwa Masaka, kamara. Umusaza mu gukemura ibibazo by'abantu ni kamara. So don't piss him off, okay? Just go and sit over there, don't piss him off, okay? Genda wicare hari utuze ubundi utaza kumurakaza gusa uranyumva basi tade. Ndakumva muzehe. Okay, basi tade. Genda wicare basi tade. Here we are. Dore ngaho turi, here we are. Is that him? Uriya niwe. He's just taking a little nap. Nakubwiye ngo uvuge witonze arasinziriye. When you get at his age, you need time in the day to rest and recuperate. You know what I mean? Uramutse ugeze mu gihe cye nawe nta kintu ugomba gukora no gutuza gusa ukaruhuka. Urumva icyo mvuga gusa mu busore urabe warakoze. Kuko buriya uko mubona hariya mwana mutoya we ameze nk'intare ishaje iragatsindwa n'uwite kuko bitana nayo gasangira ruhutse ruhuka iminsi yose. Nabo bashobora guca isaha yari yose buriya ameze nk'intare ishaje. Intare ikoresha imbaraga nyinshi cyane. Ariko igitangaje nuko intare y'ingabo kugira ngo izamara imyaka 12 aragatangaza. Bipfa vuba. What's the problem? Ikibazo ki? He's older than I thought. Arashaje kurukona bikeka, arashaje kushikona bikekaga. He's older than I thought. You can't help getting old and sick. That's life, so don't forget that, huh?
dore muto we kwibagirwa ko n'ibikina cyambere Yanga kwanza ni ibintu by'urumuri rwinshi cyane. A man is a man. Mugabo ari umugabo, man is a man wangu. Right? Don't you agree with me? Ntabwo nyemerera. Not everybody will get old. Ntabwo nyega ko muri iyi myaka yashobora kunkora ibyo nifuza. It's not a matter of winning or losing in life, you know. Ufite ikibazo kimbanze mukubwireho makeya kugira ngo umenye umuntu uje kureba Donien arashaje ngo mugatebe. Win anything in life. And lose too. Believe me. Arashaka umufasha abantu bambabaje. Now about being immortal. Musore muto inibuze ikintu cyo kwitwa umuntu w'inararibonye. You might as well keep it. Byose birashoboka. You wouldn't understand. And maybe you're just too young to share my point of view. Yari ntabwo ndimo kubyumva ko uyu musaza yamfasha musore nuko uri mutoya ntabwo ushobora kumva ibyo nakwifuza kuba nakubwira. Kuri uriya mugabo byose birashoboka. Ari ukwica umuntu umwe yamukwicira. Ari batanu yabica. Uriya musaza buri yahagurutse bavuga ati dore ko kumwicanyi. You see, that's another reason why I don't want to have one of those things. You want to go back there and look for him? No. Urumva busubiyeho gatoya soya. Any calls? Ndamutegereza mpaka kangutse. What was I saying? Oh, yeah. Don't you forget, Ben, you're still a young man. And when you get to his age over there, you'll see that winning isn't always so important. Mwana mutoya nukiyebe dorura cyari umwana mutoya nugera ku myaka yuri ya mugabo hari yageze. Buri uzaba nta kindi ushigaje ari ukwibuka ibyo wakoze cyane ukabikora nk'umugabo agiye kunywa amatabi. He may be old, but if he kicked you, you'd have swallowed that cigarette hole in your face. It'd have been such a mess that even your mother would have... Niwongera kuzana ibintu by'amatabi hano ushobora kubona agasura kawe kangiritse minota mikeya y'umuntu urimo kunywera itabi yanga itabi kubigewe ndamwibuka tukiri abana twari mu cyari wacu. Nuko please let us escape the ravages of war and let the bandits only attack other villages. Mana dufashe amabandi agiye ataka ku bindi biturage gusa mvuye iryo shengesho yewe. Oh yes. Merciful Goddess, please bless us with a peaceful life. Reka abana bacu babeho mu mahoro abana tubabone bakura mana. Mana dufashe umusore imaraganira wa musore kuntu yavuye mu cyaro. Bene arekere kurwana n'abagenzi be mana nicyo ngicyo ugomba kukidufashamo. Bene rwose nabona akomeje kurembya abagenzi bahora bateza umutekano mu cyaho bwazaje mu kindi giturage kitwegereye. Mana nibyo bidufasha mu mukecuru rero afite amashengesho amaganya buri muntu akamudodora mubwira Imana uko agomba kumugenza. Uriya musaza nawe unebwe Imana mufasha ajya azinduka ajya guhinga umuceri nk'abandi basaza. Bene urarwana n'abagenzi be bene niwe mustari mu cyaro kumba wa mugabo urimo kuganira ka gasore. Dore nguyira wakiri mutoya mu quartier akiri umusore yararwanaga n'ibisare bitanu byose biri kuri we. And let him stop running after all the bitches when they're in heat. If he wants to disgrace himself, let him go to the next village instead. Lini nawe naramuka akomeje kwifata nk'abahungu ndimo gukina n'abahungu let her go in the next village instead. Nawe umufashe mana yacu ahubwo ajye mu kindi giturage kitwegereye. Fair. It's a good thing there's only one of him or you'll be in trouble. Ishengesho racyakomeza. May the merciful Goddess bless you all. Imana imbabazi twese duhumugisha n'abana bacu. Baraka sore mu cyaro mwibuke neza hari urimo kutererwa story kuntu buzima bwari bumeze ajya guhura n'uriya musaza bari mu giturage cy'iwabo. Ekora wakiginga we. Barwaniraga inkoko abanyacyaro. Subize hasi. Ureka agende wakigoryi we. Twese turi mu marushanwa. Yeah, where'd you get that weapon, huh? Who cares? Mwaro ni icyo wamuspo. That wasn't me, it was Trona here. What do you mean? You ate it with White, didn't you? Hey, we agreed we wouldn't say anything about it. Why are you always dropping us in the shit, you bastard? I bet it was you who stole Wagitutu. pighead. Ni wari ko wibye cyaje umuceri wacu. Didn't you, you idiot? Si wowe. Pighead, but it was my right. You goddamn bastard! I want my rice ngo ndashaka umuceri wanje bajya bibana umuceri n'abahinzi bo mu cyaro. Chickens, all of you. 6 chickens, who do you think you are? Wacheka ariko urindi inkoko nde bayiguha. Who do you think you are? Ukeka ko urindi. Bakira ngo bakivuga vuga. Hari winje mu quartier. Ni ukama in town. Mukitse mu mugi. Nako ni mu cyaro, mu kagigi ko mu cyaro. Ho! Tubujya atambukagamo. Bose barwanira umuceri maze bahindukira kumureba n'abarwaniraga inkoko. Dore wari ufashe ndabukize icyuma yewe. Sengesho rya mukecuru ryakoze abana batangiye gukundana. Nishatsemo umuntu ukomeye hano wigize yije ya mu cyaro. Turage bose bareba umuntu uze yambaye nk'umunyamugi. Mwana birese ibyo bita gutebezara. Urashaka n'umusirikare ra? He's much too clean shaven. Got a big knife. Yeah, it must be for chopping wood. What's in that bag? Iriya nkota ni ikira. I wonder what he could be carrying in that bag. Hako nindi bundi jawigirije hano. He looks like a bandit to me. Ben ngiye ndabona rwose asa n'amabandi. He looks like a bandit to me. Kuri je ni bandi. What do you think? Uratekereza iki? Have you seen any bandits? Sumwe muri amabandi. I've seen dozens of them.
ntabwo mbizi genda se niwigirije hano se genda mwata kugenda urebe ko atakuhemukira genda se genda mwana rega nawe dufite umunyamujyi muri iki cyaro cyacu genda afite mu rugigi rwa nacyo genda ipantaro yarazinze dore umurasta mu cyaro mama shenge igikabutura cyaracikaguritse arangije arakizana rasta wo mu cyaro dore ibibuno mama shenge. What do you want here? Shakchan. Where's the Seven Saints Temple? 76 temple n'urusengero rwitiriwe. We got dozens of temples around here. Dufite insengero nyinshi cyane yashaka urusengero rwitiranwa rugendera ku mibare. Dufite insengero nyinshi. Amuhereza agafaranga. Leave the village, take the beach road. Komeza mu muhanda munini kata muri iki giturage cyacu naza kugera mu kindi giturage ni imbere gatoya. Amuhaye agafaranga abona kumurangira. Dore abaturage mama sha abaturage batinya abanyamujyi. Duriya wakabondo do. Yanga sara uriya musore buriya uwaburi ari marajya hewa buriya nuwahewa yewe wa. Kid. Hey, come on, let's follow you. Tumukurikire turebe. Why did you give me that money? Yeah, right. We mboja kwa amafaranga uyakize. Boshwa kugaba. He wanted directions, so I made him pay. Basabye ibyerekezo hanyuma aranyishura. None se uyakize. Temple. Ambaje urusengero rwa 78 temple. Urusengero rugenda ku mibare. You get to share. Mureka mukurikire mwana mumuhereze. Genda wambaye genda wambaye nk'inyanga mugabe sibyo nibwo ari buguhe andi menshi cyane. Hakira ndeka tugwanagura kugenda utana no munukira cyuye cyo buriminyi uburimiro. Sawa tuza kukubanuzane menshi banguye. Ajyanye n'umukire buriya bagiye Kigali. Bagiye Kigali. Niko yagakoje wa musore. Dore mama shenge uce nk'inyanga mugayo. Dore ibipantaro niwe musitari wo mu cyaro uri. Yewe dore umusitari wa Nyakariro gatwo. Kura igisengero cyacikaguritse. Ya. Nice day, huh? The time of year. Monsi rako urashushye siko bimeze. Arongera aramwigira. Doniye narashaka amerekezo. Yagarutse yitwa Manihi. I thought you might need a guy. Nachatse kugenda umusore. Ubwo umufasha. On these parts, you know. Shall we go? Hano ni habi cyane urabizi ngwino tugende nkwereka urusengero rurimo kwerekera aho hururi. Cyakubitirije urugendo gifite igitsisha abanyacyaro cyo gutangaza ashobora kuva hano mu Kigali akajya mu Ruhengeri. Bamaze sugiye ngiye hano hirya. Ukazakubitana nawe arimo gukata epiriya muri za Kamonyi mu rw'abayanga ugiyese ngiye hano hirya. Abayumva ari hafi ikindi nacyambwiraga ko nawe imbere bakubita urugendo. Don't worry. Just do what I do, right? Hey! Kora ibyo ngora we. Raka. Kirimo cyamwerekeza dore mama shenge ukitaga uhirya ngo mu giturage cyaha imbere gato iraza guhita urubona. Abanyacyaro ni hatarije nigiriye ahantu gusura abanyacyaro. Nitse aho ngiye bandangira ngo naho hirya nkabona ndimo minuka hafi kunyiriraho. Abumva raho hirya. Kigo ryingice cyaramusanye. Agiye kuri rwa rusengero 76 temple. Uko yakagiye nta kindi kimugenza. Mwibuke neza ari umusore mo kuganirwa inkuru kuntu bari abasaza babiri bahuye bamaze gukura. Nyama. Very slippery. All right. This is the quickest way, I promise you, mister. At least you're seeing some of the most scenic beauty spots as well. Iranga ntabwo ari heza akunda kubitana n'amabandi gusa kuva uri kumwe nanjye ntugire ikibazo umutekano uramufite. Umva kuntu kiyemeye. All right. If you want to rest, you just let me know, okay? I don't blame you. Ushaka kuruhuka uza kumbwira mu nzira bagenda kubitana n'amabandi. Ibandi byo mu cyaro rero byibi birayi, umuceri, udutoki. N'amabandi. Don't worry. That's a small fry. Ntugire ikibazo nakabazo gatoyi. It's just a small problem. What's up? I don't get it. Don't give us that shit. Are you gonna give it back? What? Uransubiza ingwiki ngusubiza iki? Do umuceri wacu. Batonga ni umuceri umutango uratangira ibigori bifite na bwa nanjoro. Dore igiti. Abanyacyaro nta mikino bagira kuri mugenzi wabo. Kumbe yararebaga. Ho! Mani yararebaga arabye abasore barwana maze atangira kwibukana intambara yigeze iba we yarwanaga intambara z'ibyuma za nyazo. Turage bagenzi be baramuteye maze aracanga nakubisabaswa shango bita hakuno zinguwa hakurya ndakobita icyo narakubitaga wangu. Rwaracane rimo rifatira umusore kumbe bari barumereye nabi baruhata igiti. Sounds exciting. None se kutambwira. Didn't know the hero was supposed to be you though. Ntabwo ndi hano naje kumva inkuru sawa. Story anyway, huh? Naje kujya niganire n'uriya musaza ugira cyambwira buretse gato. Before you see the old man, you must know the story of who he is. Ndashaka kujya ngubwira inkuru zuriya musaza uwo ari we. I'm just telling you the story who this old man who he is. Kokanya ndi babandi yarije. Batari bikoto. Raka.
zini nkota zari zije ni watabaye uwo musaza waje kureba rero amabandi yateye ari nk'icyatanu ngo iki ari umwatanu ni igisitari kinubwo gijare kiracyari mu ruzitari icyatanu ngo ni umwatanu ubwo rero amabandi aje raka ushoka byatse ubushoka bucaho amabandi atera ari menshi bandits Gamba fighter usare baramubwira wa musaza aje kureba ndwanya the real fighter ndwanyi basi tategewe data we kick bijari Dani yen kandagira ibyo byombi muze wowe batatu cyarimwe kandi arakandagira we What's up? Dani yuwen arakandagira misita kugukandagira ukajya gufata ku mazi yo kuguhoreza kubera ubushuhe kick Dani Ben ari maraganira ka gasore gato kaje kumva ko umusaza yarameze kera umuze kacyari mwe kick migeri ntabwo bigarukira aho yabasanze mu mazi abanazi dore byariyo n'ibindi bandi bijyayo dore byabahereye mu mazi mani hi Juma Raka. Thanks for saving my life. Kuze gutabara ubuzima bwanjye. Why did they want to kill you? They're from the neighboring village. They're always causing trouble. Kuki bashaka kukwica n'abaturage baturuka mu kindi giturage cyo hafi iwacu teka baruza bateze ibibazo. N'amabanda benshi. Wanted. The Seven Saints Temple. Dore 766 Temple. Urusengero rwawe ngurwambazaga. Grandfather was still a general. Rwubatswe n'umujenerali umwe. This is it, huh? Rwabaye. This is all that's left. This is it. No. Not much of it left. There was a statue, covered in gold leaf, but it all got looted. Hari igishushanyo kiroza zavu cyari kinacyo cyaribwe kubera intambara. Hundreds of people would come here to worship every day in the days with my great-grandfather, General Lee. Abantu benshi abaturage bajyaga baza gusengera hano hantu mu gihe cya General Lee ariwe uncle wanjye. Ariko rwose ubu nta muntu n'umwe ushobora kuhabona dore urusengero rwabaye nk'itongo. Urusengero rwari ruzwi cyane, urusengero rwari rukomeye. Yararurebye mugenza akimara kugera ku rusengero ni byinshi yatangiye kwibuka mu nzira ye yarwanya intambara. Kugeza ahantu hari agacanga hari umukobwa bari bakuranye bakiri batoya. Come on, hurry up. Hey, run! Come on, hurry up. Hey, you! Come back here! Come on, hurry! Gargana mwanza avumba mwe muzana. Arimo aribuka bakiri abana. Sinakurira. Hurry up, come on, quick! Wait till I get you! Come on! What's up? Sprained my ankle! Kaboko karavunitse. Ubwana bwari butuye aho ngaho bakiri bato bakuranye ari agahungu n'agakobwa.
ni ikibazo arimo aribuka bakuze kuzemo bari inshuti agarutse nta kindi aje kureba It's hot today. uyu munsi urashyushye bavuye muri sengero baza kwicara hanze ka gasore mwibuka barimo barakaganirira kumva ko bari aho ngaho aje kureba rwa rusengero wa musore wari cyarimo indana arimo kwibuka hari agakobwa yewe yangane subira inyuma cyangwa utare cyanzo nongo igikobwa kuri nanjoro kobwa yari rukanse ifungira na mukazaho hafi Only wanted some water. nashakaga amazi we nta kindi sindi umujura sindi nibandi Take a drink? nawaho can I take a drink ukobwa kumbe yibe na matongo wenyine aba afite ubwoba bw'ibigabura bizi byambaraga byarateye kobwa aragiye maze ariheba ko yakicaye Hey, mister. yewe Have some water. nari nkuzaniye ku mazi Mr. Bros Samora Look, if there's anything I can do for you, let me know. I owe you my niyagira life. icyo nagufasha hoze kumbwira nanjye rega wamfashe hari inyuma mabandi yaranteye I don't know. What do you mean you don't know? simbizi nicyo uvuga ngo ntubizi sura afite ubwonko I've forgotten. hari byinshi cyane nibagiwe You forgotten? Don't tell me you got amnesia. umva urasha ufite urwaye indwara ya amnesia ni indwara ituma abantu bibagirwa wabuze ubwonko bwibutse cyane rwose meze nka Morris w'Ikayonza nako wawe winuziriya kiramuruzi Damn Japs, I knew it. kana agatangaza nshuti I was nearly killed by one of their bullets. They missed me, got my parents. I'm an orphan. nanjye nakoze n'imfubyi baramombye abendaga kunda samasasu babadasabye ibanye nakoze ukunguku mbona abaturage baranyishimira bose bandeze mbita ababyeyi buri giturage wansanzemo Grown up with Japanese bastards. abaswa b'Abajapani You've forgotten, but I haven't. I just remembered we haven't eaten. wowe bagiye ariko je na ibintu byose ndabyibuka uzi ko n'ubu ngubu nibuka ko tutararya ndabyibuka ko tutararya kombe rwashonje n'imo ndacakure ngo yaribagirwa urwo rukibuka ndibuka je ko tunashonje wese ubwo uraba byibukara babyibagiwe bazitade mu ibwabiriyo mugenzi kumbuye uko yakageze kuri rwa rusengero yanze guhita agenda utaha urusengero rwibuka byinshi cyane yari aharekera umwana mutoya ababyeyi be niyongeye kubabona nta muntu numwe yibuka ahubwo aribuka ibintu by'intambara gusa kubyo yibagirwa byinshi gusa icyo yibutse kindi gishoboka n'agakobwa bakuranye umukobwa kumbatuye mu kazu kakari aho hafi kameze nk'umuririmbo ubwabuze ubwo mu mirima baririndiramo amasatura bwitwa imiririmbo umukobwa akazu yibereyemo wajya no muririmbo hafi aho hari abandi bari baje muri rwa rusengero nabo nimo bari These damn mosquitoes must be reincarnated Japs. niyo mana nyagasani yagiye itanga amahoro abantu bakaryama Kigali we That's it. nibyo ariko There'd be so many mosquitoes under one roof. This place must be jinxed. hano nagatangaza ko umuntu ubundi yakuraye kumva ko kirimo kwivugavugisha hakurya hano hari umukobwa wari wagize ubwoba kuva mu gitondo ntararyama nako kuva ku manywa yababona gakobwa ni byinshi cyane kibuka kari gafite imyenda kazinze hano nzajya njyana mu bukwe gusa ubukwe bw'abaturanyi bashize nta muntu baturanye n'amatongo gusa abantu barapfuye kubera intambara nijoro kumvisha induru niba ari imimbweti niba ari amabandi yari yateye iki nacyo cyumva ibiruru Manihin yari yiryamiye Manihin nawe buri uko aryamye nta kindi abayibuka intambara yaciyemo yari umusirikare kazibutse kandi abiri byuye bibuka byinshi bibuka byinshi yibuka intambara baramurashe ko bakamurashe mu mutwe niyo mpamvu yabuze ubwonko bwibutsa aribuka byinshi byamubayeho yari yabarembesha abagabo n'inkota bamaze kumupima mu mutwe nuko yagiye
ubwonko bwe buragira bukasubiza inyuma. Umuntu wabuze ubwonko bwibutsa akantu gato cyane gashobora kumwibutsa kongera akibuka ibintu byose. Abaswa ari maribuka. Kumbuko yibuka baswa yari yaraye. You were very lucky I didn't kill you. Kindi gihe nugerageza gupfa kwimubukira nzakwica. Ikigori bari batemberanye cyagizemo ikika ngo imugabazi kucanga. Inkota. Koresha inkota. Cyamuzanye ntabwo arakimubwira. Raka. Target y'inkota. Creep up on me. Do you understand? Shaka utangire witonde niba ugiye kuza aho ndukabanza kumenyesha uranyumva. I'm really sorry, mister. Really, I didn't. Nyihanganira wa mugabo we ntabwo nashakaga Thought it was the bandits, huh? Naketse ko ari amabandi. They weren't bandits. I'm quite sure of it. I thought it was strange so many. Ntabwo bari amabandi ndabizi neza. Hey, you know what? Naketse ko ari amabandi. I'd say they were really after you, mister. Ndashaka kujya ngo nyigishe inkota nanjye nige gucanga nkawe. Cyatangiye kumusaka kugira ngo nkigishe gucanga inkota. You. Hey, I tell you what, mister. Why don't you teach me martial arts? Wangishije martial arts bijyanye n'imirwanire. Like what, huh? Ngwiki. I prefer the sword. Nyigishe cyane kandi inkota. Suited to my fighting temperament. Kugira ngo inshuti zanjye zizatakwa n'amabandi nanjye nzasereka ko ushobora kubahagararaho. Too fancy or complicated. Kuko uburyo cyanga muranjye nagatangaza. Have you used the sword before? Oh, yeah, sure, I have lots of times. Nkota wigeze uyikoresha igihe cyose ndayikoresha. Slicing things. I'm pretty good at that, you see. Gukata rwose ndi uwa mbere. Dore umugabo utemamo igiti kabiri. Rimwe. Cyagwe mu kantu. The sword. Nkota. It's also used for killing. Ahanini ikunda gukoreshwa mu ntambara no kwica. Sword stance, all right? Well, don't Ye no kwirinda shaka nta kindi. think. Is it possible? Bitekerezeho is it possible birashoboka? It's possible. Yabizi birashoboka. Hey, I'm sure there's some powerful ones that are easy to learn, aren't there? Ndabizi ntabwo byumva neza ariko ikintu kimwe nakwemerera rwose inanye nzi ko byose nta kidashoboka. Each of these is divided into 3 stages, 3 parts. Inkota isa nk'igira inzego 3 ikoramo. No. Yewe. Too complicated. Ibintu birantama yo ibyo ngibyo ugiye kunshyira mu ngenda shaka kujya unyereka ukuntu yicanga kuko wayicanze wayiteye wayinagiye hafi kunkuramo ijisho. Buriya se yunde makana anuha nari kubuwandi. Kirashaka kukigisha inkota. Ibiryo niba cyabihubanuje nibyo utambaza gusa ni gisitani cyo mu cyaro gutema wapi cyashatse kumwigana. You'll never do it like that. Ntabwo ari uko bigenda ntabwo ari imbaraga z'ibiryo ukoresha. Habamo n'ubumenyi bw'uburyo ugomba kwikoresha. Cyo wapi? You're just doing it with your arm. You gotta put your heart into it. Gomba kumanyura hano ugomba gutema mo ndetse n'uburyo uri butememo. You don't want to. N'imbaraga ugomba gukoresha. Don't give me all that Zen crap. Bamwana ntabwo nshaka kumva uwo mwanda urimo kumbwira ku mudomo gusa. Ndashaka kujya unyereka igikorwa. Action. It won't work if your mind's not tuned in. I don't want to learn to chop up wood. I want to learn martial arts. The theory's the same. Nushaka inkota ariko uyiveho kuyiga. Umva ndashaka kwiga martial arts. Martial arts ni bijyanye n'imirwanire. There's the sword for chopping wood and the sword for killing. There is a sword of chopping woods and the sword for killing. There's no difference. Ari inkota ikata imbaho akaba n'inkota yica. Muri zose ubwiye uhisemo niyo ukoresha. It's only the man. Gusa inama nakugira nuko utafata inkota yica ngo uyikoreshe. Ngewe nisha abantu benshi ndabizi. Yasaga n'ugihakaniye. Gusa kugihakanira kumva ijoro ryose cyaraye nacyo kirimo kwiga. Doesn't matter what weapon you use. You can even chop wood with your bare hands. Chop. Wena ndabona atari ngombwa inkota intwari yari yose ukoresheje. Kuko n'akaganza kawe nabonye kashobora kuba kakata imbaho. All right. Ndajya nkunyigisha ukuntu umeze sibyo? Where does it all end? Ibintu bituma nkumbura byinshi cyane nawe nibaza kubera kumenya kurwana. Yahuye nibaza kubera kumenya kurwana. Nani? Ubwo rero maze kumubwira ngo anyigishe inkota. Yeah, well, I don't buy that crap. It's out of date nowadays. Ubu urakomeza kunganira umwanda ugira ngo umwanda urakomeza ushimishe. Draw it first. Fire it first. Aim to kill, that's all. Icyo nshaka no kunyicira umuntu nta bindi nibyo gusa. That's all. If you don't draw first, if you're too slow, then it's just too bad. You had your way. Hanyuma iyo uri mu gikorwa nk'icyo ngicyo ugatinda mu mayira biba ari bibi cyane. Niyo mpamvu naje hano. You're a young man. Wite musore muto, muzeyi yarakangutse. Nakumvisha. Believe me, I know it. Nyizera. Nikikuzanye.
Many people think life is simply black and white. Abantu benshi bajya batekereza nkawe. They do not want to complicate their lives with its many shades of gray. Rimwe na rimwe abantu baragenda bagakomplika ubuzima bwabo ugasanga bukomeje bagenda nibwo bugiye koroha. Gained or lost something. Nagatangaza. Yigiriye wa musaza n'agatabi. Reko muze yamubuza. Muze kombe na warakagwa. They're building a second airport. I remember when I first came here. Ndibuka nzano bwa mbere. I had nothing. Ntacyo nari mfite. I had nothing. Everybody lived happily. Abantu benshi buri umwe yirarigwarizwa. Now there are new airports, new roads, and new bridges. New buildings, new roads, and new airports. Ibibuga by'indege bishya, imihanda mishya, amazu mashya. Abantu nabakire. Naje ntacyo dufite. New becomes old, and it's replaced. Because otherwise, there's no progress. Muze ubundi kugira umuntu agire amahirwe yo kugira ngo azagire icyo ageraho ni ugukora cyane. Atari ibyo ngibyo nta mahirwe yo kugira icyo ugeraho. Things will become old. Niko bimeze musore muto. How can I help you, Ben? Tell me. Nagufasha mbwira. Kill somebody. Kill somebody, ndashaka kunyicira umuntu. When this person is killed, uwo muntu niyicwa, will you then have what you wanted? will you get what you wanted? Uzabona icyo washakaga cyangwa icyo mupfa? Undati cyane. Umusaza. Tell me, how do you want this person killed? Urashaka ko yicwa? How do you want this person killed? You want it done my way? Bikore ku buryo bwanjye cyangwa ubwawe? If you want it done my way, ubishaka mu buryo bwanjye, then I'll tell you a little story first. ndakubanza nkubwira inkuru ntoya mbere yuko mwicira umuntu. Oh, it doesn't concern you. Nubwo itakureba iyo nkuru, You should pay attention. gusa unyumve witonze. I think listening to my story will help you solve your problem. Ndashaka kumva inkuru yanjye biraza gutuma byibuza ikibazo cyawe gikemuka. I think listening to my story will help your problem. Nuko intambara irangiye manhi yigejeje ikigo gikumwota cyaje gusubira mu quartier. Tori mama shenge abantu banyakarira umuntu uvuye i Kigali nako wari uri kumwe n'umunyamugi. Mwana wa. Dore kumuse tariye baraka. Ingo. Listen to what I'm telling you. Nibyo nababwiraga. That man is a killer. Uriya mugabo ni umwicanyi. Ntukatubeshye. Niba waragiye mukaganira kakubeshya ntukatubeshye genda hirya sha. Barakubeshye. Ngujuru umusitari harya. No, just take my word for it. Mufate amagambo yanjye we. Invincible sword. I managed to steal it from him. And why won't you believe? Afite inkota niye nayimwibye asinzire ndayizana kugira ngo mbibabwire. Kuki mutagizera? Mwese nimwumve byavuga. Uyu mwana araje, uyu mwana ni igitutu. Genda muzi uyu mwana ni igitutu rwose. Tugenda tumwataka tureko tutamukubita. Abasore bikarikiye bose twamukubita sha yagwaye ifaranga ngo urashaka kurirya. Tugenda tumwambura yafite. Bana banje mugende rwose mugende. Tugenda twereka hari. Ntabwo mubyumva this man is invincible. Uyu mugabo arakubita ntakubitwa. You can defeat this man, believe me. Ntabwo mwakubita uyu mugabo, believe me, munyizere, you can't defeat this man. Genda ntukatubeke. Uratubeshya ntukatubeke. You can't beat him. Ntabwo mwakubita genda babasasa abasore ariko barwane. Mwatake mwabana mwatake. Twababyaye twese nimushaka mupfire ariko tumenye ko muramukubita muzanye amafaranga. Mugende mwatake. Don't give us that shit when they Tujyane cyatu gukubitira uwo mwanda tugende sha. Tugende mutwereke ngo barenda kumwambura udufaranga abacecuru nabo barabishyigikiye. Cyaro si ikintu. Barashaka kumwiba udufaranga twe yifitiye manihini. Kombe manihini arakubitabyo. Dore mama shenge abanyakaritsiye. Dore abaturage, dore abasitari bo mu cyaro. Hasigaye abasaza n'abakecuru. Feri ya mbere ni hahandi. Bikorye byinjira mindari yarabihaye. Nababwiye ko ngiye kwitekerera igikamba reka mbe n'inkwera. Babakubite yatekeye. Bereye ku rukamba. Iki cyagiye kuruguruka. Manhin. Nataka nabi kagukubita nabi. Daka box. Bipunze kumbe ari wambaye iminyururu hakuno. Ho! Bogis! Manihina arakubita Mr. Kick. Dani! Ya bigori bara bikubise yinjiriramo ibindi byinjemo n'amabandi ya nyayo. Mabandi komye ku
yinjiyemo amabandi ya nyayo. Daddy! Bugs! Kundi kara mukubisa aravurura. Fight! Raka! Agabo karamuzinze. Unyururu. Noherereza undi. Haziyemo n'amabandi ya nyayo bya biturage byaje gutera, kumbe hajemo n'ibintu by'ibibandi. Ben yararebaga gusa Manihini yaramaze gukubitwa, ubwo ari hasi bwose nayo yavunaguritse. Manihini yari yavunaguritse. Yewe Ben. Hey, that was some chain reaction. We hano abaye agatangaza. Yafashe wa musore maze aramwirukangana. Manihini yarababaye. Kimwirukangana kijya kumuvuza hafi aho ngaho. Yuko ari umukobwa udahatuye. Hey kid, please open the door! Fungura urugi. Open up, we need your help! Hey, help us! Open the door, we need help, please! Fungura urugi, turashaka kumufasha. Baje birukanga wa mukobwa bashaka kumufasha. Open the door, we need help please. Mukobwa maze yikangamo yagize ngo namabandi. Kugika banga kumsasa umukobwa komera we. Yeye gutama. Yewe. Mukobwa arebye neza. Ku ruhande yabonye umuntu asa nabazi. Mahini yarameze nabi, agakobwa karamwibuka. Barakuranye. Katangiye gufasha Mahini nako Manihini. Ntabwo ari Mahini. Gatangira kumuvura, ubuzima bwe bwari bumeze nabi. Yaje ashaka kubufasha katurore. Ubufasha ko atangiye kumuvura, gusa yasaga n'uwaviriyemo indani ikigabo cyamukubise cya kimwe cyari cy'iminyururu. Mbega Manihini kobwa uko avura Manihini ari mararira, kobwa uko amuvura akarira. Ntabwo yamwerukaga, amubonye nanone ari indembe. Mana nyangasani Mahini nako Manihini ntabwo ari uko byakabaye. Imana ngo yongere kuduhuza kandi duhuza ubabaye utya. Twagiye kuganira na cya kananga hanze kagaruka kuri Manihini. Manihini yabuze ubwonko bwibutsa, katangiye kumwitaho, ni kagakobwa kararaho hafi katurore.
Then some bandits turned up, and he killed them all. It was amazing. Hey, he's raising up. Kana agatangaza amabandi yose yakubise ni byiza cyane. Baba abaturage bibo baraje baranezerwa manihina yagiye gukanga. Twakwemeye mwana wa twakwemeye kabisa twakwemeye wangu. Twakwemeye cyamuri uturu. He weren't even There, there. look at him. Agatangaza ko uzaturinda wowe uzaturinda uzakugira perezida w'ikaritsiye. Perezida w'ikaritsiye. Future. That him, your way. Manihina umeze sawa. Manihini kumva ko ameze yaragira agakanguka kongera agasinzira agakobwa gakomeje kumaza manihini umeze sawa. Manihini ukobwa yatangiye kumwibuka. Manihini ariko ntabwo ubwonko bwe bwari bwongera kumuha. Aribuka ibyo yibuka ishobora kuba yakwibuka intambara yonyine mwibuka bamurasha mu mutwe. Mahini we Karame itumukondo w'inyana bwose n'ubusimba butoye. Nta muhini nta mukondo w'inyana. Ari ni cyitwe inka y'abana. Caba ari igikara wajya ni bwadiri. Kibi cyane igisimba kiba mu mazi. Cyitwe inka y'abana. Kigira ibiguru bibi. Rero bakomeje kumwita manihini. Umuhini nawo uba mu mazi. Umeze nk'umusundwa. Manihini ntabwo arakanguka neza. Turage batangiye kumwemera. Baramunamushyigikiye. Nirwanya atari mahini. Kobwa katangiye kugerageza kureba ko yakanguka. Baragira akamuri ry'amaboko akamufataho n'ubusingizi. Manihini yagiye gukanguka. Kobwa kamwitayeho. Maze yakanguka kongera kisinziriza kujya nako kazi rwose kabuzaho karyama karaza karyama. Kamufataho ubusingizi. Kagiye gukanguka hari wagatwikiriye kubera imbeho. Manihini yagiye. Mahini. He went that way. Aye hakurya hari. Aye hakurya hari. Abaturage bari bamwishimiye. He's down the end of the village. Aye mujye bamanutse hepfo aherekera mu giturage hagana inyuma kwanzirorera. Kwanzirorera. Dore umurado muzitari wo mu giturage mama sheyi. Dore rasita. Hey, wait! Yewe. Mani baby rirutse. Yewe muzitari wo mu karitsiye. Cyari cyambara nabi kigoryi. Nari were cyumva ari ikinyamugi bikomeye cyane. Mukagigika wabo. Kumbe mahini. Yaraje hakurana byinshi cyane arimo kwibuka. Ahantu yari ahatuye kiri umwana. Ahava agiye kuba umusirikare ajya mu ntambara. Bamurasa mu mutwe yabuze ubwonko bwibutsa. Yarwaye amnesia. Kobwa karaje mugenzi. Kobwa kari kabonye mahini. Karabonyera karaza rwose karamwibuka kuva kera mahini ati umusore rwose kuva zamani. Wibuke neza n'umusaza urimo kuganira umusore waruje kumubwira ngo ashaka kumwicira umuntu. Nawe ati nanjye naza kubwira inkuru zanjye. Ninze kubwira hari ziraza gutuma ukira. Ntiyongere kwifuza kwica umuntu. Kobwa kamugezeho arimo arakamuganirira. Mahini Nkomani Nyangasani Nakureba guhagazere gufite ikibuno kirekire ukuntu Murebe hakurya. The sky's beautiful. Hano hantu heza, it's very beautiful. The sky is beautiful. It's gonna rain. N'ikirere ni cyiza. Imvura igiye ku. After the rain's gone, the sky will be even more beautiful, won't it? Imvura nubwo yahita ikirere kigomba kuguma ari cyiza byanze bikunze. Father. Kobwa kirashaka kumwibutsa kuva kera. So how are your wounds? Are they better now? Nguma zawe zimeze zitese zirimo zirakenura cyane. You should. It's okay. Ugomba nta kibazo kirimo. It's hungry. Yes, sawa. I'll make some noodles. Wait. Thank you for taking care of me. I'm very grateful. Wakoze kunyitaho ndanezerewe. Do I look different? You're a bit darker and thinner. Ndakeka turaza kuganira turimo kuri iby'umugoroba. Better and fatter? Kana agatangaza use nta muntu we. Yeah. Cyakubwira uze kuva hagenda se. Nakumye ndyo munokore turasenga.
muri bacyo kurumva ukaganisha nta kibazo kigeze kahura nacyo cyo gukora narasenze turasenga. In what way? Manihi Prettier. So you do remember me? wagarutse utarahindutse wakoze kunyibuka. Remember? Yeah, I think I do. ndakeka narakwibutse ko ubwonko bwe bwibutsa bukabwa warabuze. For you. Yerwaye indwara yo kwibagirwa. I'll go make some noodles. I'll see you back there. Kamanzi njye gutunganya cyakora turaza kubonana yewe. Remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's Buri not- joro ryose narakwibukaga. I can't remember. Ntabwo nibuka byinshi cyane ariko nanone ndakwibuka. Please, why you? Nta joro ryacagaho nakwibutsa. Yahehe ko yibuka intambara gusa n'ibisasu n'ibintu by'ibipanga. Hey! Yewe rasita. Hey! Yewe wangu. Hey, Brother Fong! Bani mwe mahini. You should come and eat. You've talked long enough. Thanks for bringing me here. Ndakeka nicyo gihe cyo kwerekera dore mwaganire bihagije. Yewe wakoze nawe kunzana hano. Sure. Yabwiye Beri ko yakoze kumuzana. You coming? Mukobwa nawe tugende. Kobwa yavuye asa nk'ubabaye. Hey. Yewe. Hey, come on, brother. Hey, come and eat. Mubani mwe ngwino tugende dufate cyakura burije ngwino tugende duporeze wangu tugende duporeze. Baraporeje ijoro ryose nta kindi barimo. Manihini baramwishimiye abaturage benshi bari baramwibutse. Banyoyemo banaryamo kubwo kongera kumubona. Kuva yaza karagatangaza umusore azi kurwana. Batangiye gukeka ko azabarindana bya bandits bya bibandi bijya bizi. Kubita agaceri harimo n'udushyimbo dukeye. Hey, why? I never thought he'd come back. You're lucky. Mukobwa mutoya hwa uri umunyamahirwe kuba wabonye Manihini. I'm so happy now. Oya yari inshuti yanjye kuva tukiri batoya na n'uyu munsi kana gatangaza. His family treated me so kindly. His grandmother always used to make clothes for us both. We were always dressed the same. Kobwa yatangiye kuganira uburyo nyirakuru uyu musore yaje kumufasha. Him and his grandmother. Agahora bareze buri munsi nyirakuru yana umwana aje kuganira sha. Twajyanaga na Manihini gukina twava gukina tugasanga nyogokuru yaduteguriye agatsima gateri. Umwana Helping me with the farm. na n'uyu munsi ndibuka. I loved him. Mukecuru ariko nawe ukiriho intambara se ikintu mu ntambara arabagenda bakicwa n'indwara mbi kwirukanka ku muvuduko urabyumva nawe harabicwa n'umuvuduko buriya ntacyakura mwabonaga mu ntambara ceceka barugoryo batuganirire ceceka bakigoryo batuganirire abana barimo baraganira natwe tuganirire mama nawe ceceka But then they only have to kill guys. umukobwa yakomeje kuganira maze byose biraruma. The Fung killed a lot of Japanese. It's a good thing you were living in the war zone. The Jats would have been sure to rape you. Iraza kutwibutsa twese hahise hacu bize kuturyohera cyane. Just to bring that up. Don't you realize it's painful for him? Ntabwo mubona ko Manihini muri uko mbiganiye warimo kubabara gusa. Something from Brother Fong? Manihini kumbe ntabwo yibukaga byinshi cyane ntabwo abyibukaga agakobwa ahubwo niko karimo kubiganirira agatangira gufotoramo ukuntu nyirakuru ashobora kuba yarabafataga ntabwo amwibuka. Return. I'm a lucky woman. Manihini yaragendaga hanyuma nyogokuru nta kindi yavugaga ngo yabaye twishimiranaga mpaka burundu. Ahora ngwini ryama wakigoryo. Hanyuma no kugira bitotsi. Mukomeze muryo wangu mukomeze murye. Murye gose murye. Kobwa uko kaganira Manihini byose nta na kimwe yibuka. Nibyo bimuteye n'agahinda. Kababayijwe nuko kabyimwibutsa aho kugira ngo yibuke yishime nk'abandi wakababara. Mukecuru wawe neno ngiye ikintu byaje kumbabaza n'ukuntu yapfuye ameze ati asa nk'urwaye gapfura. Yapfukaga umusatsi gapfura ituma abantu bapfuka. Zigomba kuba ari imbaraga zatu niba atari uburoro. Yishwe n'indwara mbi kabisa. Umuntu wapfuye apfuka. Ntabwo ari gapfura gusa. Harimo n'ikindi kintu ukuntu utamenye. Gakobwa kagiye ku ruhande Manihini araza akegera. Yewe. Numvise ko wasengaga za gutekereza abantu b'abasenzi buri iryo jambo iyo ryanditse ukarisoma neza usoma ukundi kuntu umusenzi nuko. Ariko jewe naje gusanga ko uri umusenzi warakomeye ku muheto urasenga rwose ubu umusenzi bakira akavura karaguye. Yirukanka nakagakobwa gatangira gufotoramo cyera uko bajyaga birukanka. Abose abaryaga buri wese yagiye kugama ariko Manihini yagera yajyanye na wa mukobwa. Murokore. Ikigoryi kiba umuceri. Ikimukuye umuceri cyafasha hasi hejuru cyarasita. Ako Manihini cyakubwiye. Uzakanye uko mbona
yego aha mukavuravura buri imvura ni ikintu kibisha abantu bagiye kuga muziko abantu bashobora kujya kugama bakugama zimba becha imvura yakukubise kuva kare ntabwo yangubise yanyagiye kandi abanyacyaro rero ikikwica buriya ntibaborosa gera aho bantu uruti niba ari ku nzu agatangira guhanagura amenyo ngo araborosa. You volunteered. You made a pact that... Kobwa katangiye kumuganira buri uko kaganira ibya kera manihina agahita abona urukundo rw'umukobwa yamukundaga kera bakira abana. Nuko wagiye mu ntambara ntabwo wigeze ugaruka. None ugarutse yashize igihe. Couple? Hari bazo wigeze uhura nabyo. Cyangwa kumubwira sinakubwiye ko nasenze. Arasenze we turasenga. Yanga mugaruke. Kamugira benshi. Arasenze. Yego komana ko mwabaye mutadoro ko ruso wasanga ndacyase matama. Se matama ni byabigabo. Iyo abinyi binyonga igare ari kugasanga rwose uruviri wapi rwara ryamye mu igare rutakirimo. Uruviri ugasanga igare rwose uruviri wapi. Aho kuno umuntu anyonga igare rwose ukumva niri kigenda. Y'abantu gabo nkabo rero ni cyase matama kirana umukobwa yari rukanze kimwirukangaho. Yewe data we nari ngubwaje mu gikomando wenda apfuye gukomeraho. Kome ahantu hose uri kenyeje. Umunyarwanda wone atukira umuntu ngo ni ikinazi. Yewe umesawa. Winango nawe nyavunnye nakaguruka. Yewe data urakitwa n'uburoro. None umuryango wabwo busanzwe ubarimbura. Busanzwe bubarimbura bwishe nyirakuru. I even have nightmares about it. Nenda kakubwira ngo nyihanganire. That it would all come back to me, but it hasn't. I'm sorry. Yihanganira niba nkwabaje nyihanganire. I banged my head against the wall, and I don't even remember. Umutwanye naragenda ngukubita ku kibambasa. I banged my head on the wall. I can't remember anything. Nta na kimwe nakwibuka. Nyihanganira nuko rusubita niba nkwibukiriza ku cyose n'icyo twibuka. Nuko mwe ko naragiye tujya ku mavi. Hivi nilienda ku mavi. Ngiye ku mavi. Juya ku mavi ngasengera wo. Nta kintu avuga bamugiriye ku mavi ari ku wapi. Ndabizi. Mahini. Mahini byose yatangiye kubyibuka kera uko yajyaga heka akakobwa bakiri bato. Nuko ngo ko wajya kuntwara kera tukiri abana. Bajya muri ka kazi k'umukobwa kameze nk'umuririmbo. Bwabuze barindiramo amasatura. Umuruma hitamo ko umuruma rwose re. Uzwe nkuba zirimo gukubita. Nta nkuba mwumva. Ntabwo ari rwa Sematama, ntabwo ari rwa Sematama. Ntabwo ari cya Sematama we. Nta kibaho ntigihanguke. Kereka imisozi yonyine n'Imana. Imvura yaraguye isa nk'ita itarahita neza ibiturage biwa baraterwa amanywa nijoro na bandits amabandi. Meze bandi. Ho! Jotoro rimwe. Niki nyaruvu cyagezemo ikika ngo batewe n'amabanda rifite ibigabo. Tewe n'amabanda. Nyamabandi.
imvura yaraguye iracyabwije bwari nijoro dore burimo buracya mu rukerera mwebwe muricaye mwatangiye filime mu gitondo bw'ejo bundi. He said, I'll go east one day. What did you say? I said I'd follow you anywhere. Manhini yatangiye kwibuka ibintu byose bakiri bato. Living in peace in the village. And I'll follow you anywhere. Nagukurikira ahantu hose. Manhin? I follow you anywhere. Bakira aho ngaho umukobwa yamubwiraga ko azamukurikira ahantu hose. Kumbe hakuno ari wizi inkota. Wapi barakubeshye sha. Inkota wapi sha barakubeshye. Tangira kubicishamo. Koka kayitsindira. Tize Manhini yamwigishije. You guys been messing around with the wood, huh? I want Brother Fun to teach me. Hey, don't worry. You don't need it. Muvandi mwayangisha inkota yawe na mpamvu yo kwiga inkota. I bet she's falling for Brother Fang. He better watch out. Yeah, right. Kira aho ngaho kumbe bari batewe. Ho! Hey, bandits! Amabandi we bandits umwe wari umaze kubabwira ko azi gucanga inkota. Yabonye amabandi nawe yikangamo bandits. Kubiba kandi bigasiga binabahemukiye. Bandits. Bariba bagasiga banabahemukiye. Abaturage batangiye kwiruka. Inkoko zacu ntacyo turamira tunihene barazijyana. Bandits. Dore iki gifite urushoka nicyo kiri imbere. Bajari benshi. Bandits. Ese ntabwo yabifasha kireka ari Manhini. Manhini. Dore amabandi ukuntu angana. Bandits. N'abakobwa beza birabashimuta n'ibibandi. Dore icyo gishoka. Beni wiyemeye ngo aze gucanga inkota yashatse aho yahera reba naho yagarukiriza. Mwana ni mujyane ibyo mushoboye ariko mudusige turi bazima tuzahiga ibindi. Somebody there. Winjiye mu quartier. Inkota. Chef de bande. Niwe bita de bandi, chef baragikata ngo dore de bandi. Ni chef de bandi. Kuruwa mabandi. Garado bandi. Dore amabandi. Hakurye dore abaturage ngabo ubwoba bwari bwabataje. I'm looking for Fun Manhin. Now where is he? Ndashaka Manhini ari he? Tell me that I promise to spare you all. But if you don't tell me, ndababarira ariko you all nimutambwira. want to die, do you? Ntabwo mushaka gupfa sibyo? Mutubabare mwogacwa mwe yewe wogacwa niko wogacwa we. Ahubwo twana gushengerera wogacwa. Barashaka Manhini dore kuntu bireba. Yewe buri mwana areba ibyo. Ntawe ushobora kwigana undi byo babipfa. Mani nurebe nkuko ndeba wangu. They're pathetic. Yewe data wari kuzukurira nawe ugukubise. Yewe data we mwana wanjye yewe data we. Faya. Manhini. Faya. Where is he? Gary hey. Where is he? Kill them all. Bagire. Turage. Yaramaze kwiga inkota ho gatoyi. Ugamba bagabacha bashaka Manhini. Turage banze kutanga Manhini. Chef de bande rakubita. Mukuru w'amabandi. Boss. Gota. Turage. Baturage. Umabandi we.
Mabandi turagera bamereye nabi. Abakobwa birabica. N'abakecuru. Ben yagize mikikango. Ben Jinya. Ben nini yagiye kwagera maze asanga abaturage ibigabo kumbe menya bizi. Barabonana. Mahini Box uyari mbaturage Mahini maze yagiye mu bandi nawe satira boss ye wayi. Kick Jerry Mahini nacyo kiratema abaturage kimusatira katurore Box kandagira we. Kick Jerry kogo baramushimusa cyavugije akaruru. Cyavugije akaruru kumbe niko yamagara abasore bacu basubira inyuma. Mahini we baranjanye yo byaramujyanye umukobwa. Mahini bibona birimo kurenga abaturage barapfuye ari benshi. Koga yagiye arimo gutabaza Mahini. Nta kindi yakoze arabakurikira. Mashyamba aho berekeye. Mahini ngwino. Mahini mundeke ngende. Kanga Mahini bazaca ku ruhande nawe ko bajyana umukobwa arabasatira ikigo kiri imbere gifite umukobwa katurare we kagabo kariruka shawo dore ukuntu karadoda Mahini karadoze karerekera umukobwa ari kicucu kimufite kirambana tu. Dore Mahini karadoda Mahini we karadoda kagabo karadoze tutu mukobwa n'umwe teye agashoka azamukanye nako subizayo kibuye gipima batatu. Dako igiti we igiti basatad giti we basatad Beni nawe yaraje ntabwo yamutererana. Beni yazanye n'abandi baturage bagenzi be bafasha Mahini bya mukobwa baramushaka. Beni mota kogo baracamujyana igiti we aradoda yamutu ikigo ryaragitamika. Ntabwo ducika sha sasu kabuze target mu giti ko yirukanga akajya mu giti kabuze target
sinzi nigakururana uko biri bugende. Karapimye biranga, biracyanze we, kakongera kagapakira volva. Shamo Tuma manihini mkuboko basiko karapima. Daka koga byongeye byamwibye. Manini birongeye biranjyanye ngwino. Mugano Chuma Kawera chuma gifatira Mugano gisubizayo Mugiga ramani Hin Kurikira umukobwa Beni nawe ntabwo byagenze okay. Manihini mugore baramujyanye. Umukobwa bakuranye nijoro imvura yabanyagiye, umukobwa barakuranye. Abasi tede Kagobye kala dagatakura nk'inyende mu giti. Birangadora kagabo karatakura we, chatsa kumushitura ranga. Chatsa kumushitura ranga. Manihini yaranze. Manihini ho Dangawe Gaga gatay imibare Gatau Gagaruka gatera imibare Pata ubutaka gatobora ubutaka Jonogo Pata kagorye Kagabo Kariano Ho Yakubise benshi ariko baba yakubise akanabo. Ntabwo koroshe we, ntabwo koroshe sirifu pureka turare sizika. Hen Daka Kavona urutoki Banga we Shiti shati Kick Sutam Ho Raka fight
Jerry ryohereza Kagabo ryohereza Kagabo barakaryohereza Jerry ryohereza Kagabo vuye tu ryohereza Kagabo kubise benshi Kaka Bogis we Tira amenyo Tira isari ry'amenyo Bogis base tadi kikanda giye akagoryi karongera karasutama nikava ku bintu yansubire yura Dorangera aragaha nikarumva ase nongere nsubire yo nanone kahwereyemo gakiye kaguye igihumure nk'ikimbata kumbe zazini ntabwo zari inzara kari kambaye ibyuma mu kaganza karashitura Manhini yaraje kuri cyo mukobwa we cyo kunabona cya kigabo kumbe cyamufatiye w'inkota kuri cya bandits Manhin So we meet again. Turongeye turawe so we meet again. What's the matter? Kibazo ki? What's the matter? You surprised to see me? Uratunguye kumba na surprised to see me. Remember what day it is today? Uribuka uyu munsi ni ryari? You don't. Ntabwo wibuka. The day my brother died. Umunsi umuvandimwe wanjye apfa, the day my brother died. We swore to live and die together. Nagombaga kubana n'umuvandimwe wanjye tugapana. Manhini wari umusirikare n'undo nyicira umuvandimwe. It's true. You're lying. Manhini wakwigende ceceka wagikobwa. The beloved hero here was nothing but a common bandit, just like the rest of us. Mutwita abandi Manhini uziko yabe mu cyaburiya. I believe you. Manhin, tell me this is true. If it wasn't for his goddamn principles, we'd be rich by now. My brother loved him, but he betrayed us all. He killed my big brother. Now he'll pay. Wishe umuvandimwe wanjye Manhini yarakwishimiraga. Factors. Nakiri nawe ugiye gukora ubuntu kwishyura ibyo wakoze. Jinya. Well, now I'm the leader. I got a score to settle. You say you... Aba bitama abandi ubwo burya muyobozi wabo. Ngomba gukemura ikibazo cyabaye hagati yacu nawe. Nawe uyu munsi birakurangira na Manhini. What a coward you are. Katurebe uburyo urimo n'ikigwari kwaza utatabana n'uyu mukobwa. Apfa umureba. Aseka. Fuze igipfunsi biranga arangije azana za njonogo. Yemeye apfukama hasi. Umukobwa adapfa gusa. Manhini. Whatever happens to you, I'll follow you anywhere. I'll never leave your side. Byabaye byari byose igihe nabyirengagiza. Kabo! Mota! Gatwe! Tamye umukobwa gatwe shawe. Manhini areba. Yibutse byose bibaye yibutse yamvura. Kirangije kiraza no kurangiza Manhini we yari yicaye. Yibukaga byinshi. Pasi inkota kimuzanye mu mutwe. Kinda kumutema maze kiramanura arazamura cyamukase ugatoye. Kiramanura arazamura kubera umujinya n'akababaro sinzi icyo ari bugikorera ariko katurebe. Umujinya! Kubisa biranga. Nta kibabara. Gita muri ya mukobwa cyamutaye ikinya. Gamba fight.
kigabo kirarwana byaranze manini aratanga biranga Tinyundo kosanyaho bakosanyaho kosaho kiramutoneka maronge bakosanyaho ururakomeye kick Jerry chanze biranga yeah kora gabururiana amavi Tuzi kigabaragiye kikangamu The new big boss Legend of the Wolf baye umugabo mugongo maze bari ufata feri nini kigabo ko sun ne ko mugabo nabango bi babiri cyarimwe nini yaramanutseyo bibiye bimuturuka uzi ko kiriya kimwe cyo gupimiye ku mutwe baraje ruramu kabona bareka ugafata feri kigabo nacyo cyaje kabona niko kafashe parikingi box bimye bugabe ngumi yewe data we uranyishe punts sangano mu mazi mutwe unda umutwe Why don't you kill me? What are you waiting for? You try your hand. I killed your woman. So go ahead. Send your chakas. Revenge? You call it Sinaka Kasumutkas. Come with Sakuja no cheat. Harry Seki. Ha, new time to reach Guarito. Mugamuichi, and Murjumun Nanja Genda Vitamin Way Chechim Chang. Murja Wizuru say Chow. Hamurjamatui, I didn't have Matwajit. Rabbi Chigabu, come out the corner. Jinya Mugabo yamuteje no gebyiri mu maso arayatobora data babusize heru koko usigende koko ibihano biragwira ibihano biragwira yamuteye intoke ebyiri mu maso ayatobora data birutwa niyo ngatumutwe nanjye we data we uziko filime ish ntabwo irarangira mani kumbe yaganiraga ka gasoro kuntu yabigenje. So have you found the answer yet? Ko igisubizo cyawe ntabwo urakibona musore muto. Haven't you got your answer yet? Well, I think I'm different. Ndakeka ndatandukanye. Kuva icyo gihe rero wanyice umudamu. Don't think so. Naketse ko nimwica nanjye ndi bugira amahoro namutaboye amazi sinamwica. Yeah. Yego. I'm scared you'll pay more than you can afford. I want it done. Rimwe na rimwe hari igihe ujya mu ntambara hanyuma ukaza kwishyurwa kurusha uko wabikekaga. I'm dead. Uretse nuko wareka kwica uwo muntu. Ubuzima kuko buracyakomeza. Hi, Ben. This is Y here.
Take this gun, Ben. Nani imbunda ibyo wikorera. If you think you'll be number one after killing me, then you go ahead. Niba ukeka ko waba mbere mu bwicanyi bwacanye mugakeka ko waba mbere kundusha, komeza. It's all the same. Gusa byose biraguma ari hahandi, akabaro gifite ku mutima karagumaho. Kuva umukobwa yapfa. My woman died because of me. Uwo mukobwa yapfuye kubera jewe. I just don't care anymore. Ubu nta na kimwe nkitaho. Usibye akabaro ngerana nako gusa. Kwihorera rimwe na rimwe ntabwo bituma agahinda kawe kavaho. Ben! What? You think I won't kill you because of her? I don't care. As long as I kill you. I'm better than you in some way. Urakeka se nakwica kumuyugu niwe cyari cyaje kitumye kuva kare ngo kije kumwica ko ari umwicanyi ngo ari uwa mbere yabonye birakamaza kugera muri uyu mujyi byo kwica. Kirashaka kuba icyambere ngo kimurangije. Nta na kimwe nitaho umusore muto. Anything, Ben? Be quiet. Ceceka. Don't do it. Be quiet. Wibikora. Ceceka. I'm not giving up now. Then kill me, Ben. Bikore Ben. Pestar wagakasa n'inkota. Yaje kumwigisha inkota umugabo invincible. Mbabarire. Ntago narije kwica nabakinishaga. Byose bamweretse ko bishoboka. Nashaka yituriza. Ubuzima no gutwara buhoro. This isn't fun anymore. Ndakeka guhera uyu munsi hari uguhinduka. Musore waruje yitumye ibyo yari yitumye. Yamenye inkuru ya Mani yarangira aramubwira ngo aho gira icyo ukora. Ahubwo musore nawe yarahindutse. Uzi kwirangiye we. Mwakoze kuza murabeho. Yari Yanga kuva mu Zanviri Library. Hitwa The Wolf, Legend of the Wolf. Cyangwa se the new big boss Alidonian.